туған жерде. Құттықтаймын. Ван у нас мусульманин, да? Естественно. Поэтому сразу хочу предупредить. Ссылкабыз өтті, Құдайым бұйырса. Бүгін үйлі болдыңыздар. Город Домодедово, ЖК, Прибрежный парк, Евротрешка, квадратура 61, 61 квадрат. Айына төлем 57 мың. Өзіңіздер 1 миллион 700 бердіңіздер. Материнский капитал 690. Ключін бұйырса мат капитал өтірмен 2 жұмада ключін алауыз. Қандай ощущение? Знаешь, вот ощущение, вот қанша деген нерв болды 2 айдың ішінде, бірақ чоң рахмат саған. Шунша бір дағы смс-імді игнорить еткен жоқсың, бір дағы звоногымды игнорить еткен жоқсың. Все, на все вопросы, на все мои переживания прям четко давал ответы, чтобы да, не переживайте, болды. Ну да, бұйрық екен квартира болды. Насколько я знаю, многодетная семья. Многодетная семья. 4 детей. 4-го. Иншаллах. 4-го уже.